tak najebaný. Ja si býva zasmiem. Majo, nehovor, že ty si nikdy nebol najebaný. Nebol. Keď sa hen tam zdrbala, mal si povečku k týchto oslákanú, tak čo? To bolo zastriezla, kamarád. To neukecáš. Kurva, ten bicykel je ten piči tašky. Čo neubrz... Piči. Počkaj, je to aké si zapletené. Už si ma gule v retázke. Alebo no, otázka znie, že ktorú. Ty sám. Ujo, bojuj! Nejsem mu... Ej, bože môj. To piči, už sa nepostačí. Keď to tam ostatní chalani. Do jesene tam... Bicykel 2.0. On ho asi opravuje. Počkaj, teraz... Stával... Dobre, ten ulico stáva ten bicykel, a ten bicykel stáva neho. A nie, to sa nám moje máma. Ale ja točia. Druhé kolo? Počkej. To si jde znova. Chalani moc nedýchajte, abyste nevydali vzduch. Počkej, teraz to tak pásky ten. Počkaj, však on už bol na ceste. Kurva, jak to spravil? Tam si to je čaká, no sa otec, ten vie všetko. Som zdrbe na ceste a teleportuje sa na chodník. To je ten bavorák. A teraz ser na bavorák, ktorá sa sústredí na opitého detka. Ty ona také z auta. Ne? Aj. Zaskakovať chalani tíva. Píči. Podaj mi telefon z taštičky. Za vás potrebujem, aby nešiel na aute, ne? On nenaskakol, vážne nenaskakol. Ačkaj. Zadrbne. Ej, ty koko naskočil? Hej, kurva, balans. Ty koko, som zdrbe. Bude sranda. To bude jeba. Suchaši!